Kratki rezovi Jelene Šalinić-Terezić naziv je izložbe koja je otvorena u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu. Čine je crteži rađeni kombinovanom tehnikom i grafitom na papiru velikog formata. Ova izložba je plod negde višegodišnjeg rada, znači od 2010. od mog prvog susreta sa Sićevačkom klesurom i sa tom stenom koja je na svim ovim crtežima do dana današnjeg. Što je negde odlika mog rada, da radim ciklično, znači u ciklusima i da jedan ciklus može da živi paralelno sa još jednim ciklusom. Znači, stena i kamen su neko praskozorje čovekovog bitisanja na zemlji i svakako da eksplozija neke energije koju sadrži stena kao pojava zrači milenijumima. Taj život tihi, život nenametljiv u prostoru koji zovemo pejzaž jednog određenog podneblja je nešto što je bila prva inicijacija za ovaj ciklus crteža Kratki rezovi, a onda kao što to inače biva kod slikara sve krenulo spontano i ta zagledanost u stvari u kamen, u stenu pretvorila se u zagledanost u sebe, što kažem jeste negde umetnikov put i viđenje stvarnosti, u zagledanost sebe i u zagledanost u čoveka uopšte. Slikarski rad Jelene Šalinić-Terezić šira publika imala je priliku da vidi na preko 30 samostalnih i 200 grupnih izložba u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je nekoliko nagrada za umetnički rad i doprinos kulturi.